Kuyintokozo enkulu ukuthi sikwazi ukuthi sibiye sikhumelana noMakhos'Amakhulu sikwazi ukuya siphakele ulwazi kwena. I-reason ezokuthi simlande ile baningi abantu abafisa ukwazi kabanzi ngokufemba abafuthi abafisayo ukuthi bekwenze. Kuyinto eke kandile eSouth Africa le yokufemba ulwazi elwalukhona kudala njengamanje abantu abanalo bayingcosana kakhulu. So uMakhos'Amakhulu ngomunye wabantu abayi-few abakwazi ukufemba esingazi ukuthi uye okwamanje simaziyo nesinesiqiniseko ukuthi uyafemba. So ingakho namhlanje ngenxa yentshisekelo yabanye abantu futhi abafisayo ukuthi babe nolwazi ngokufemba sasithi no asimlandi sibe sikhulume naye futhi kafushane esichazele ngako ukufemba. Makhos'Amakhulu kunjani? Asibingelele pastor ninjani? No kuyintokozo ukuthi ke uyaphila nathi siyaphila kakhulu. Sibonga nje ukuthi ke uyinikeze ithuba lokuthi sikwazi ukukhuluma nawe ngenxa ukuthi ababukeli noma abantu bayafisa ukwazi ngokufemba ukuthi mhlawumbe kuyini nanokuthi mhlawumbe kubalekile ukuthi afembe yabona nanokuthi kusuka lapho ukufemba yabona. So enikeze akekho umuntu ongasichazela kangcono ngaphandle ukuthi kube wena yabo. So kafushane njengoba sike sakhuluma ngakufemba phambili ngifuna ukuphinde sibheke le ndaba senze ukuthi ongazange alithola ithuba lokulalela yomfanekiso sizoyiqala njengathi into esingakaze sakhuluma ngayo yini ukufemba. Asibingelele kwababukeli pastor. Okokuqala ukufemba ngingathi i-process yokuthi you get i-connection yokuthi ukhulume nedlozi lakho. When I say ukuthi ukhulume nedlozi lakho ngingathi ngi-elaborate kancane ukuthi kuyini. I-process yokuthi pastor mangabe ufisa ukuthi ukhulume exactly mhlambe ngenza umzekelo nokhokholozi wakho. Ingabe ugogo, ingabe umkhulu, ingabe umama, whoever okwenzela inkinga phezulu kwempilo yakho. But angizukuthi ukwenzela inkinga ngoba abantu abafani pastor. But umuntu uthola ukuthi izinto zakhe asihambe kahle. Yebo ziyahamba kahle omunye kodwa sihambe zinqamuke because abantu baneyinkinga ezi-different. Kulapho ke mina ndikhona ukuthi angiconnect mina ngokufemba wena ukhulume nedlozi lakho directly through mina. Yebo i-process enjalo pastor kulapho you get a chance yokuthi ubuze idlozi nawe phela mangabe ugogo kanye umkhulu ukhuluma kimi you will know ukuthi impela uye because kunezinto ezi-sacred mina engangeke ngizazi kodwa wena uzobe uzazi ukuthi lo muntu impela lokho akushoyo kuyiqiniso. In i-process enjalo pastor where you get a chance yokubuza ukuthi mangabe kukanje mkhulu mangabe kukanje gogo ngenza umzekelo ngingalungisa kanjani yidlozi phela likuhluphayo. So yilo ke elizosho ukuthi kuze kukhanye ngenza umzekelo kuze kulunge this is the process engifuna ukuthi wena uyenze. Yiyo ke zokhulula izibopho if kunezibopho ezikhona empilweni yakho. So ngamanye amazwi ukufemba kuhlukile kunokuya kumuntu akuhlolele ngoba usho nje ukuvezela ukuthi kunomehluko phakathi kokuhlola nokufemba. Kakhulu pastor kunomehluko because ukuhlola usukuhlola ngamathambo asifani. Omunye uhlola ngekhanda uhlola ngamathambo but ukufemba kuyi process where ukhuluma nedlozi directly. Ukhuluma nethongo. Yes. Uyakwazi ukuthi lezi zinto elifunayo kwena lizisho leso sikhali lezo futhi nama solutions aphuma lezo sikhali lezo ukuthi inkinga le obhekene namona inkinga mayilungisa kanjena going forward. Kunjalo pastor. So umuntu ofanele afembe la umuntu onjalo. Pastor ukufemba akukhethanga umuntu. Ngingaze ngisho but mangabe so resetola ekufembeni mhlambe kungatholakala ukuthi kade uhamba ngoba abantu abafika kimi abantu mhlambe uthola ukuthi uzothi umuntu Makhosi kade ngihamba nginesikhathi kodwa angiyutholi usizo. Uyayibona uthola ukuthi pastor umuntu uyafika impela kodwa benayo that connection yokuthi axoxe nedlozi lakhe aliphindisise libuza. Uyayibona lizisholo lona ukuthi mina kuze ngijabule phezulu kwempilo yakho ukuze mina mhlambi ngikhiphe izibopho phezulu kwempilo yakho or mina kuze ngikukhanyisela ngidinga ukuthi yenza kanje. Uyayibona kuyinto enjalo pastor but i situation ne cases zabantu asifani.
mhlawumbe omunye athola ukuthi idlozi alizusho ukuthi yenza ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi empilweni yakhe kuhamba kahle kodwa incane lento uyayibona engadingi ukuthi mina angiyilungise uyayibona athi hamba uyotshela abakeni ukuthi abenze ukuthi uyayibona kuyiprocess enjalo pastor engafani so la kufembeni nje ukusho ukuthi nanoma ubani nje osuke efuna ukuthola impendulo angakwazi ukuthi alukhuze so umuntu ozofemba kufanele eze yedwa noma kufanele hambe nomunye umuntu yini futhi mhlawumbe engafanele ayiphathe uma ezofemba asibingelele pastor futhi umuntu ozofemba kubalekile pastor ukuthi akahambe nomuntu it's not really ndingaze ngithi kubaleke kakhulu but mhlawumbe ungahamba nelungu lomndeni umuntu mhlambe even if I say uyena umlungu lomndeni ungaze uhambe nomuntu futhi endingathi usondele kakhulu kuwe because awazi ukuthi ifemba lizothini ngalelo langa ngoba ifemba likhipha imfihlo isecrets ezideep uyayibona ngesinye isikhathi uyathola ukuthi umuntu ahambe nomuntu kanti ubulalwa ulo uyayibona bese ke wena umuntu ofembayo pastor uyabopheka ngoba kufanele ubheke ukuthi ungachithi uyayibona yebo kodwa umuntu sube ngazi pastor kodwa ifemba lizomtshela iqiniso ngoba wena usube usemoyeni njengomelaphi wendabuko wokufemba but kubalekile ukuthi have a second ear uyayibona ngoba umzekelo umunye uyamfemba uthola ukuthi say emotional kakhulu uyakhala ngoba izinto ozixoxayo wena njengomelaphi kuyizinto eziyiqiniso abantu baba overwhelmed ndingayikhuluma kanjalo pastor yes so la ekufembeni kukhona izinto mhlawumbe umuntu afuna ize nazo amabhaya athile mhlawumbe eza nayo o uza nenkukhu uza nani umuntu noma uza nje ngesizandla aphathe nethi imali le ebeke kunemali pastor yokufemba umuntu ekumele ukuthi uyayiphatha uma ngabe umuntu owubaba kunendlela ke engiye ngikhuluma ukuthi mawungena endumbeni ngicela ukuthi mhlambe ugqoke okuhlonipheka nakwesiphi isigodlo kodwa ayikho into specific engiye ngidinga nje wena ayikho futhi umuntu into ayiphathayo no umuntu wesimame ufuna ugqoke nje ehloniphekile yebo pastor noma umuntu wesilisa ufune naye ugqoke ngendlela ehloniphekile yebo pastor ukuthi uze endumbeni isigodlo somunye umuntu kunjalo abantu abadala kunjalo pastor so mhlawumbe asesisho ukuthi kubantu abaningi abeze kuwe bakhombisa abake beza bazofemba abantu ababuya bekhombise ukugculiseka yabona so ngiyafuna ukuthi mhlawumbe sikhulume lapho kuleso ndawo ukuthi abantu abaningi abeza kuwe bayagculiseka yabona yebo pastor so mhlawumbe ukuphawula kwakho lapho kungathini uzizwa kanjani mhlawumbe ngokwazi ukuthi abantu abaningi asebafike kuwena yebo pastor bayakhombisa ukuncoma bakhombisa ukwaneliseka so lokho ukwenza uzizwe kanjani mhlawumbe pastor kungenza ngizizwe angazi pastor kodwa kakhulu ukubonga ngijule kulaba baphethe umsebenzi ngoba ayikukwenza kwami kodwa kuukwenza nomusa kaNkuluNkulu namakhosi engihamba nawo abantu pastor impela njengobusho bayajabula and kakhulu bayareferisha abantu lokho nami kuyangiphilisa and ngiye ngibuild irelationships kakhulu nabantu engibaphilisayo uyayibona kuyinto ebalekileyo leyo but nami ngiyabonga nokubukele ngoba kakhulu ngithola ireviews nakuwe pastor abantu ababuyela kuwe esube bethi bayabonga umsebenzi wami nami ngiyabonga ukuthi ngiyakhona ukuthi ngisize abantu ngokwendlela engiphiwe ngayo ngoba bomkhulu bami sesikhetha nje ngafuna ukuthi mhlawumbe siveze leyo ukuthi wonke umsebenzi lobunzima bakhona wonke umsebenzi lobubi bakhona so imaphi mhlawumbe ama highlight ongaveza ukuthi yabona lo msebenzi wona siyawenza impela wabantu abadala kodwa nabo umzima bawo yabo pastor yazi ngingaze ngikutshele uyuthola abantu for instance lento engikhuluma ngayo engizobe ndithetha ngayo ngoku into eyakhe yandenzekela kunabantu ababili ngakhe ngabathola which were I would say bashadile abashadanga actually but they claim ukuthi bashadile but imfanelo asenziwanga whereby uthola ukuthi umuntu unaso isiphiwo pastor but unfortunately une partner engenzi lutho but ubrainwasha lo ukuthi
ngoba efuna imali kuye, uyayibona? Abe umuntu uthola ukuthi uphiwe, but you get difficulties ukuthi umuntu mayekubona ukuthi manje awuhambi esicathulweni sakhe ngokuthi umuntu azama ukuthi akathenge wena ukuthi wena khuluma izinto ezingekho kwipartner yakhe, uyayibona? Okay, wena wenze sakuhlole ngathi Yes. athi Yes. asewena nje uyishela ukuthengisa. Yes, ngoba ufuna ukuthi ukunikeza imali, and bear in mind pastor naleyo mali ayisiyo yakhe. Imali uyithatha emntwini wesifazane, but wena ufuna ukukhuluma into engekho. Umuntu azathi amakhosi wakho ndiyawathanda ngoba uzama ukuwathenga, but ngoba mina pastor ngathwasa, futhi ngathwasa kanzima, ngiyawuhlonipha umsebenzi wami. Lamakhosi ngihamba nawo ngiyawahlonipha kakhulu ngoba I think yingakho ngiba isikhanyiso ezimpilweni zabantu, ngisebenza ngokukhanya. Namanje pastor loba abantu ngabacela ukuthi ababuyele ecaleni. Ndangingasavani ke manje nendoda. Andizuthi bashadile ngoba babengashadanga ngokweqiniso. Ngesizathu sokuthi nganqaba. Yeah. No, siyabonga kakhulu nje ukuthi ke uyinikeze ithuba ucacise izinto ezibalekile. Sizokwazi mhlawumbe ngiyafuna ukuthi mhlawumbe ngaphinde sikhulume yona lo femba khona ngesinye isikhathi. Siyabonga kakhulu nje ixesha osiphethe. Siyabulela pastor nathi ngexesha lenu sithi akube kuhle ke kwababukeli. Siyabulela kakhulu. Inkosi.